Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary ahin pen pherang ke amai ke pha West Karbi Anglong Upper Chinthong Umla Phera Long KSA atum bangpu amai ke padupon The TRP Indoor Hall Nehru Stadium Guwahati along Surihini Rakresu Cap Aningkan Abaha Ki Munjong Taekwondo Championship of India along Karbi Anglong Assamia Thari Atumpen Nong Mekewan Kardom Karbi Prime Time Nong Penili Journality Movie Non Bietang Don Pen Arju Ikha Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Penjang Mini Phai Hini Ani Ada Por Phai Kre Isira Achitim Apor Pen Difu Treasury Officer Lapen Bang Troxy Treasury Office Achoka Maratum Ke Chokchi Ajoka Cheli Sai Mate Ke Hangjo Aputhak Pherang Ke Amai Kapadopon Abirta Kat News Sa Hemalong Birta Nang Pale Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Pen Pherang Ke Amai along Kapachini Pon Atengke Contractor Chokamar Lapen Pensioner Atumaphan Treasury Sai Hem Impulote Tangka Kilong Dun De Atum Anta Kilong Dun Labjia Puthak Than Pachini Karbi Anglong Autonomous Council Ahin Pen Contractor Chokamar Atumaphan Ki Pinangji Atangka Sika Kutihinira Lak Nerkepra Suri Troxy Kepra Troxy Ansuse Tangka Dolang Pusi Kladak Pen Pachini Lasi Treasury Asai Hem Impulote Tangka Kilong Dun De a Contractor Chokamar Atum Anta Long Dun Popota Pachini Pontu Difu Treasury Officer Amendra Sharma Lapen Bang Troxy Staff Atum Contractor Chokamar Lapen Pensioner Atum Along Aronre Pen Tangka Ke Hang Dun Thap Aputhak Karbi Anglong Autonomous Council Pen Assam Gop Ang Bong Chingwai Chingsaisi Kichok Che Treasury Officer Lapen Bang Troxy Treasury Staff Atumaphan Hem Kang Sampa Beng Chokloputa Ang Krak Pen Birta Long Dun Treasury যেটো ঘটনা হৈ গ'ল সেই ঘটনা সম্পৰ্কে আমি কাৰ্বি আংলং সাহিত্য শিক্ষিত পৰিষদ অৱগত কিন্তু এনে এটা ঘটনা কেতিয়াও হ'ব নালাগিছিল আমি তাৰ কাৰণে বহু উদ্বিগ্ন হৈছোঁ আমি আশা কৰা নাছিলোঁ আমাৰ কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা আমি যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিলোঁ যাতে এই বছৰ আমাৰ 31 মাৰ্চ এণ্ডিং বুলি যিটো কোৱা হয় যাতে বৰ নিয়মৰ মাজেদি যায় আৰু ভালকৈ নিয়াৰিকৈ যাতে পাৰ হয় তাৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট কষ্ট কৰিছোঁ কাউন্সিলত আমি আজি বহুত দিনৰ পৰা অভাৰ টাইম আমি কাম কৰিছোঁ গোটেই কৰ্মচাৰীবিলাকে ইয়াৰ উপৰিও আমি 31 তাৰিখে যোৱা দেওবাৰে আমি অফিচ কাৰ্যালয় খোলা দিছোঁ আৰু আমি অতিৰিক্ত সময় কাম যথেষ্ট কষ্ট কৰিছোঁ 7জন কৰ্মচাৰী বিষয়া হওক কৰ্মচাৰী ইতিমধ্যে হাতত কৰিছে আমি আশা কৰিছোঁ অতি সোনকালে এই চিল পৰা মুক্ত হ'ব আৰু আমাৰ যিসকল প্ৰাপ্য ধন এই প্ৰাপ্য ধন আমাৰ কৰ্মচাৰীয়ে হওক চেলাৰীয়ে হওক বা আমাৰ কন্ট্ৰেক্টৰে হওক সকলোৱে যাতে অতি সোনকালে পায় তাৰ কাৰণে আমি আশা কৰিম আমি যিটো চেলাৰী চিলৰ পৰা খোলাৰ পিছত আমি এই ব্যৱস্থা আমাৰ এই যিখিনি পেণ্ডিং চেক আছে এইখিনি পেণ্ডিং চেকখিনি পে'মেণ্ট হ'বলৈ আমি আশা ৰাখিছোঁ West Karbi Anglong Chinthong Constituency ke Palo Upper Chinthong Umla Phera Long Jang Mini Phai Isi Ani KSA Inglong Po Chinthong Head Branch Pen Kapati Piponsi Bangpu Amai ke Padopon Abirta Chinthong Hawar Pen Pherang ke Pen Birta Nang Pale KSA Chinthong Head Branch Amai Phukhor Singrong Pi Pen Kachipahim Phupon Amai Along Singrong Hang Pensi Mai ke Pha Alam The Jai Ponlo Bangso Amai Along KSA Rong The Ang Branch Rong Marthu La Pen La Ru Pen Chitong Dun Bikarba ke Inglong Rara Posinil Tum Karbi Lucharia Song Pen Pineng ke Wangji 2019 matenon ke dobom 2019 aningkana bangke niltum sai katiki anak thu ta dengpon hansu ki sonak thaksi niltum penangan kacarli kangton tang lapen ke boy der akorting jiratum kaweder pen kacarli kangton nangkok akorting jiratum panta panongsi handloom mate herang ke thak ke phir ke thak karba ka pindeng sumpot kapache thangia panta niltum peneng pen private seta impupon po lapen ahin pen kecerap situsi labang so aphir thak bang pethidum an ke claim ya panil tumang pon lapen son tak thaksi branch along penangana korte kecarli thekte pen ke donang kok akorte tum phan sata minil tum ladak Chinthong head branch pen mate apar Chinthong head branch pen setami nilum cerap citu pen penangan beha beparana thuta ke to ya phan cerai pon tanglo lapen ke damtang tarik thom kep jangmipo cheklo Meghalaya hoy umrutu lapen ratial cikunglang sualong aronre job card nang ke claim PMGSY ahem ki kim labang solong tami adimalong amanil tumpeli si hadak arat dobarim thakbarim tumpen cingki cethan cimum long lo asadak cingki ke cethan ka cimum malong ke klang ateng te haladak umrutu akorte ke du ke thakbarim atum
inut bahini ke chok chepen ka involved dun du lasil lasona sai BOP du kok afianta ladak Karbi Anglong arlo sai keklem deng det tipu nilgam hada ke dobarim to men singki thalo Mariani ke parlo Katni Bari Durga Mandir along Jangmini Phai isi ani Arnikangsam Porphai Truck apor malong pen Jorhat Parliamentary Constituency BJP along pen MP kilik along kachi toydun mate karjabdun abang phu Tapan Kumar Gogoi apharman Ador kiso avot kerek amai ke padopona beta ferang ke pen kartu sa hemalong beta nang pale Bangso amai long Jorhat Parliamentary Constituency along BJP pen MP candidate Tapan Kumar Gogoi Tongdun Lapen Alhi Aman pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron Karbi Anglong BJP State Councillor Orson Rongpi Samilangso Block Mondor Achunbang Babutiso Samilangso Block Mondor Mahila Morcha Achunbang Phinir Mali Ingtipi Lapen Tokmoka Town Mondor Morcha Amai Pi Hewali Taropi Atum Chitongdun Lapen Engpada Ongdung BJP Asong along Klembang Pubang Piatum Chitongdun pen vote kerek amai along Adipidun আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আহিছে আমাৰ লুনচিং তেৰণ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ সেৱাজনো আহিছে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ তেখেত PM তাৰ মন্ত্ৰী আমাৰ দুগৰাকী আমাৰ মহিলাবিলাক হয় নহয় আপোনালোকেতো গেছ পাই আছে বিনামূলীয়াকে স্কুল ষ্টুডেণ্ট এডমিশ্যন ফ্ৰী কৰি দিছে তাৰপিছত আকৌ ফ্ৰী টেক্সট বুকছ লগতে আমাৰ অটল অমৃত অভিযান আয়ুষ্মান ভাৰত আৰু আটাইতকৈ আচৰিতজনক কথা আমি কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰো যে আমি 1 টকা দি 1 কেজি চাউল আমি যে কিনি পাম আমি ভবা নাছিলো কিন্তু এইবিলাক স্কিম যে আমি পাইছো সেইকাৰণে আমি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক পুনৰবাৰ আমাৰ মোদীজীক বনাব লাগে মই অনুৰোধ কৰিছো আপোনালোকক সেইখিনি চেষ্টা সকলোৱে যাতে আপোনালোকে কৰে ভাল মানুহ এজন থকাটো আমি কি বেয়া হয়নে নহয় আৰু কংগ্ৰেছৰ দিনত আমি আপোনালোকে সকলোৱে গম পাই কি পাইছিলো আমি নৰেন্দ্ৰ মোদীটো সদায় আপোনালোকে দেখা কি কৰে ডক্টৰ মনমোহন সিং কংগ্ৰেছৰ দিনত প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছিলে তেখেতৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে অসমৰ পৰা তেখেতে এটা ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ হিচাপে তাক প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে কিছুদিন আগত আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল হৈ যিটো আমি ডিমাণ্ড কৰি আছো আৰ্টিকল 224 যিটো আমাৰ অট'নমাছ আছে আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে তেখেতে আমি কৈছিলো টিম কাৰ্বি আংলং আমাৰ CM মহোদয় আছে আমাৰ তাত লোকেল বিধায়ক আছে আমি গৈছো Non malom so poraphan bitamung tonpon iksena Turkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 AM to 1 PM. Turkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Turkimi Society. I've been a voter for the last 11 years. I've always wondered if my vote counts or if the machine has recorded what I've pressed. I've always thought, what if there's a verification system which provides proof that I've voted for the candidate and the party of my choice? Introducing a system that can assure you. The Voter Verifiable Paper Audit Trail or VVPAT is one answer to all my questions. This is one independent system attached to the electronic voting machines that allows the electors to verify that their votes are cast as intended. How to cast your vote using the EVM and VVPAT. Step 1. Enter the booth. The presiding officer will enable the ballot unit while you enter the voting compartment. Watch out for the green light on the EVM indicating the machine is ready. Step 2. Cast your vote.
Press the blue button on the ballot unit against the name or symbol of the candidate of your choice. Step 3. See the red light. The red light against the name or symbol of the candidate chosen will glow. Step 4. See the print. Look for the transparent window of the VVPAT. Look for the printed paper slip showing the serial number, the name and the symbol of the candidate of your choice. The slip remains exposed for 7 seconds, then it gets cut and falls in the drop box of the VVPAT. VVPAT, the revolution in the electoral world. As a citizen of this country, I know what and who I voted. I experience trust, transparency and fairness. It's about verification and voters' satisfaction. Do not leave the polling station without looking at the VVPAT. This is a good thing. If your name is not in the electoral roll and you have completed 18 years of age as on 1st January 2019, then contact the BLO of your polling station to enroll your name and establish your democratic right to vote in ensuing Lok Sabha election 2019. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nangina chusir ham tamle ini su. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap cing sok taun elo. Nang cucut bu. Cepaking dan lo mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Madhari, no nalok tar beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma konat lo lake. Di foi ATR lo Iron Bridge adung rong supia long ke cengsi sopin so la pesor lo tu kapamada dim lo. Kalang ma. Kalang lo, kecengsi sopin so laben soar lo phat kapamada dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off, hey hui long ponikti. Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rong Harpi, Rong Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong kapadar ipin pinahumrig nun. Nilingkan kray silobot ke joktang. Nilikai ta mathadam. Niliki piagot lakha pondoma. Kalite nilike berate mission along klang pameloma. Nilikai ta mathadam. Ke joka tengpen ke patinia warsai doma. Ningke hanga bang phophat ke joka vote lo dam lo puang thai doma. Ningke hanga party aphan. Kachiki klong isia kimia dici. Vote ke jok ang thek kot pen ke patini un adici VVPAT henlo. Nilining dorik ason anthir thipen kang sai un adici. Lake isi salajong pen karjab adici lo. Lapen EVM along cerap lok ahor mulo. EVM la pen VVPAT pen nang liko son si vote jok po. Keng kamisi polling booth arlo kilut. Vote ke jok ahem arlo kilut dam pen presiding officer si ballot unit pe karpo. Keng kam hini vote jok milo. Ballot unit along akilir abatan along ning ke hanga bang puamen mate ang tek pen pachiton ra ber ignon. Keng kam ke thom ake era tur klang loma ning ke hanga bang puamen adung ake era tur klang po. Keng kampli kang chap alu klang luma. VVPAT along ke klang kang chap alu apai lang ignoi. Haladak nang lining ke hanga bang puamen mate ang tek klang luma. Labang so kang chap alu achet second troxian si klang choji. La so apilo te amina chi thui pen che beng pet si isi yang deng along che thap dam thot po. VVPAT ke isi aki mi che thang klong adi chilo. Nili inut det pia mekar la pen nili che chini. Komata phansi vote ke jok vek ma la pen. Nili theklong lo kopima ning ke the klardak chengbarkri ke jokvek avot ning ke hang abang phua phan lelu pu ke patini pen ning che pang samjin na phan lo lasi vote ke jok a hammer lo pen barbe ya prang e phong VVPAT along patini te kang tha laki ke mesen alam lo jongsi electoral voter list along nang limem thap thelang puluti la pen nang li jongsi
arkoi niphai isi inkoira sirkep an nang liarta ningkan khrenar kep choklu plute polling station abial o aphan nang limen che thap dun pen democratic araida te non ke nang leji lok sabha election inkoira sirkep aput vote chok dun ignon Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mo piputhot birtalong wang triglo surihini la crescent cap aningkan abaha desbhakta tarun rampukon indoor hall nehru stadium along ki munjong open taekwondo championship of india thereni phai inkoira sirkep ani peni phai thom kep rai si ani thom aparman kachipate pon along Karbi Anglong Taekwondo Association pen banghini atum nong ekachipalong dunsi nong mekiwan abita jangmi ni phai isi ani kat news sayamalong bitanang pale देशभक्त तरुण राम फुकन इंडोर हॉल अलोंग के पमान पॉन्सुरी हिनी रक्रेसर कैप अनिंगकान किमुन जोंग ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप ऑफ इंडिया अलोंग असम फार्मान कार्बी आंगलोंग ताइक्वांडो एसोसिएशन पेन ताइक्वांडो के पाचु abang पियातुम चपते दुन labang suka cepate along under 51 kg weight category boys along thonsing killing silver medal chepalong dun lapen halapu jutika saikia penta under 49 kg weight category junior girls along silver medal chepalong dun si Karbi Anglong aphan nong mekiwana beta riptun long Khatkati CRPF group center along jangmini phai isi thom kep runner kep angdeng amhang ke thek alir alon pen katalon dun abirta pherang ke pen kat news sahamalong beta nang pale non khatkati along ke do CRPF group center aprang ke Dimapur Nagaland along 1981 aningkan jangmia chiklo niphai isi anisi parjapon lo mate mahang theklo abitu 1995 aningkan thangthang achiklo niphai ke thom anisi khatkati Karbi Anglong along nang chetereklo pining mate pini ani an ke khatkati CRPF group center aningkan thom ke runner ke an nang plengtang lo pusi birta riptulong Karbi prime time manggela pon sekang ton pon iklo domi thakme kruang thu